Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote August nisim som langa di khu Thusoh Lahkhom ho China Foreign Minister Wang Ji MLA Thailand gama hulzinna August nisim som lin chun anapantan hi a hulzin hi August nisim som li apat nisim som la sigi chan luting hi Wang Ji hi Myanmar avil zote Thailand and nine Lengkang Mekong Cooperation Foreign Ministers meeting alam kaiding hitin China Foreign Ministry spokesperson Lin Jun in apongdo in hi Wang Ji Thailand a umsunga Laos Myanmar le Thailand Foreign Minister ho to kyo khom na zong anai ding hi akiti achi sakal sunga chu China's Special Envoy for Asian Affairs Deng Zijun in Nepido Muna Junta Chief to China la Burma Gamki PDF le Ethnic Revolutionary Group hon ato phau namun ho thu anaki holim thon in a hi geldo thai kha chu Myanmar le China Boulder Highway Electric Center ho hi Pro Democracy Forces hon ato phau gam ahitai chule ni khu phabap chia pa na chu Current National Liberation Army MLA hon Bagor region a hitubang in khupil ekin vela junta army kem ho buluna achil ha pi ubin a hi het thai kha chu junta government gam sung mi pi thaldom ho ke ka hem kha do na ding China in palai hi na anala hin analo sam hi chule China hin achi sa 2021 military coup chu demna za da na zong an nei lova junta vai hom na to ki ho na kisam kaina hin ne jing u hi Myanmar gam sung buina hung so chan in China la Myanmar ki ka ke thim lo na hung sang jing chu hin hitize chun tu chung Chinese Foreign Minister Pavel na hi achi sa 2023 me apat Chinese highest level visit amasa pen hin lai a hi Hamas le Israel ja West Asia gamsung buin hong so sang theya jinglai zin Syria gamsung Der Eljor province Konoko gas field koma United States de elbeschu galgu bolhon buluna anani zun hi Thusoh to ki manin August nisim somna thumni khochun US official hon drone projector mangchan apan sa na facility kap na anai zun hinla wang phan tan akom la over an chu e ativin hi buluna chu Iran in atusot galgu bolhon na to hiding ginmo anai zun hi Melhet lohon drone gupta ahin ka u ahin elbes kom cha achu anachu ahi ale thon in United States lead coalition sapai hon artillery mangchan dombot na anai zun chule galsat hui kong honjo amun vela vechilna anai zun hi gamkai sung hi Iran in Israel chunga buluna nei te dinga ki gut na mi pi lungling launa asan jinglaya Thusoh khat chu hin hiti ho to ki mana achi saphat na zong Israel hin pampi jinga akoi u US forces ho pan sa na buluna anai jing u hi hapta masalama azong relan landing drone US te pan sa na drone a anaki buluzi a US le coalition super get ta in ki su kha na anatu dan u Pentagon in anapong do in hi chule Iraq a Al-Assad Elbes Buluna azong US supay lile defense contractor kha in kisu kha na anay u hi Israel ki buluding US in hata a azaada a apan hu zia gamkay sunga hi maban a ki buluto na ho kho che ding in in hi Iran in atasot gargu bol ho mangcha a phula na le US sat na hin man a buina hong so sang jing ding hi te zatum ta hi Russian Foreign Ministry into pon anay na Ukraine supporting Russia gamsung chan buluna hinay to kilhon in gamte ni kika ki ho cham na umdo na ding phat sauta hin sulu ding ahitay ati hetay khat chu Ukraine Russia cross region sung kilometer somli hing di ato phaza u ahitan Russian President Vladimir Putin in hauta le thu dinga thula na zong anay hi Thailand Prime Minister Sitra Thavisin dan Paul lawyer khat ama cabinet na hando na ananay sin gamsunga kur in ato muna kon paido na ananay tan hi hitokil hanchun Thailand Parliament Prime Minister thalan na ding a tawhom na anay ding u ahitai
German Thusoh mi hon anapon do dongzin Nord Stream 2 poke sa nakingo Ukraine diving instructor tuithiam pa manading in Belap in arrest warrant anasodo a ati hethe kha chu achi sa 2022 September hasunga Russia akon Europe gamhon thaw amu zona pipeline Nord Stream 2 tia ki hechu tui pinuiza su sip poke sa an hi a kingo atona sangta analhung a hi Kuki National Organization KNO President PS Hokipin Thupi anasona achun KNO milesa khamna thei truck stock sam kaya omle kiloi khom na akon het sa namasa umlova ki haisa ding ahi ati PS lekha so ina saina achun KNO in jalanghin ho khamna thei ball umloading gidin pi ahi ati KNO President hin phat masa azong kani labor thailodin tia thupi kha zo anaso ahi tai chule Manipur Chief Minister Biren in thal choi ke loi khom hon khamna theya ki ve ho akithopi zingi tiango ana ani sing a hi tu chunga KNO lam kaipan organization mi hitabang khamna the aki ve a hi lole ki kum a umle gotna pi dinga a phon do hi nama dinga thilpata akhat a hi Manipur Legislative Assembly 6 session ki chaini am Manipur Chief Minister Biren Single MLA Minister Pabin District Tha ki sembe thua Congress lam kai ho themu achan u hausa aphondo doambut na in Congress MLA ke Ranjit in government head in thil chi dan pata hil chitna anai tai in fala Thusoh mi ho to aholim na ke Ranjit in 2016 kuma district Tha ki sem ho chu imachadang je hipon ki vai po na nu zo na ding administrative convenience bo hitin hil chitna anai e jeribam hi Imphal East District sunga ana ahi Imphal East District headquarter a kona kilometer zaniwala gamla ahi mi pin buina kho le lekha poimo angai to phanule gan thaina tamta ta anato uwa hi choho ki via December nisim ko 2016 jan kim a cabinet decision khat kela am district Tha phabem anaki sem ahi ati district Tha ki sem mi tamta in hibanga akipa pi laita to a government in oimona ase hi ja cha ta hi tin Ranjit in ase in hi to a government le alam kai embarrassing hi athu se ki hele le hi tu chung boina zong hi khat veile azi chom khat ase un hi ti hin boina ki patna azi a chom chom ase loi loi jing uve hi ti hi vai ahop joulou phanova alhoh kichem lo da in kamu-e tin Ranjit in ase in hi abol til boina hi intelligence fails hi ativin chom khat zo in ei ho ka ki to mona zi le ei le ei ki het to zi hi atkin e chom khat zo in Congress ten kangpu b district a panchayat li sade his edition noya apilu zi hi antikit e chule thangjing ki ti chu thucheng thangtinga a hial zi hi tikit in chomlo ka in external aggression ji aboina hungke pan hi atikit ovin abanin kani le ki su sit ji drugs ke ma ji reserve forest army ke no do zi le forest hu na ana ki to zi hi tikit in tu chung assembly achun meitai te st demand to a Manipur High Court in state government to pe anezia boina so dan in asai kinetin Ranjit in asai in he chule Congress in work aborzo a session ki chaini hojin district Tha ki sem ho hi administrative convenience hello in political interest zo hitin assembly asai kin in he hi chahi Manipur government sem ho anervas poveti the hidem tin MLA ke Ranjit do na ane in hi ke ho hin to na akane uzang hipon thudi jo ka sai u hi na chu ipiji ahung ki panham ti het do hi tingle alo ipi le hung phaji hi banga tua boina zong azi pi pen hol do ngai hi ati anna na ki mando lo chu azan dan jo umlo hi tin zong sai be in hi Manipur boina hi aho ache ache in imasang future uzang numlo hi tai ipi hung so ding ham ti zong sai the hi te poi thasom na hlanga zo in zong asu asa am the la etin MLA Ranjit in say in hi Prime Minister to kiza ma jingding in ki say in ahinla ruling MLA Minister Hogisan in Prime Minister appointment amuzo pove chula buizo apat Prime Minister hi nang mata in nakimu pimo mo hitam ti a assembly a kathudo azong adom bon ahinla
Congress te zawlona session achun hibanga mai molde a iti Prime Minister ki kimupi de ham tia sezong ake het kinetin Ranjit in say in hi hitabanga asu asa umlo a Biren se in thu amo ase hi jacha umta hi ati Tuchung Manipur session a opposition Congress hon wak ang aborzi a government lunglei lo chu ipisi ahidem lungdan umta ahi wak ak ke bolchu India constitution to akikal na imatsa poy tenjong ke Ranjit in say e ke Ranjit in government siam le aloi ho democracy chi dan hethiam umleu tuchung assembly session a Congress hon wak ang obol uchu jacha umta agel ding u ahi ati 사선 또 보신 아먹더버더기 혹시 베라 라고도 오인 우이 아이나 하이저게 그럼디 야하나 하이버세 거기 인텔리전스 펠로이라 땅 어홈다 2023다 토크래 인텔리전스 펠로이 하래 된 어디기 마탐 खराले라가 뭐 아무 public 플랫폼다 거기 마세니 전너버더기 마시 토케브니 너트로디가 슈토로 모이나 뭐 하래 아데 खरा 무글레라 무까리 하래 콩그레스나 땅포비다 पंचायत चिंगंबा ग्राम पंचायत चिंगंबा मरी मधु कांगपोकी एडीसी द पिथोमे अदुगुंबदुना मरम बोयरगा दगी थांजिंगो थांतिंगना थोलमे अदुना मरम बोयरगा सि लांसे तोरकुने मु हाय अदे खरा मुग लैरगा करि हाय एक्सटर्नल एग्रेशन निमा पालम की खुद यावरे हाय अदे मु खरा लैरगा करि हाय पोपी यांथत उबगी ड्रग थिंगुबगी अदगी फॉरेस्ट रिजर्व लेन कन्नबु होनरुबगी तोरकुने मु हाय 한덕 어묵 assembly 호록부들 거리 하래 쉐돌 트라이브 마이테이로 온게 하버기 하이코르트 리코멘데이션 또 하더라 government instruction 피럭보도 머두기 against the release pe aya piru dei tawne mu haire dunia di in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe